Kino ilam ka Khasi Students Union Central Executive Committee hak arpnyo trek unai wiang arajar arpusan kilawan menikendu yu menteri ketenat an ba ketenat revenue ba disaster management uba alak menrembui. Pan Pashim Kya gbedei ba kejing ujor persya ya Vice Chancellor jongka National Law University ba dan law kejing saabian kibrio hak Maxwell Estate ba Mahadev Kola. Hak gbedei ba Vice Chancellor ke National Law University u General Secretary ke KSU uba Donald V Thaba. Ulong ba kila penpau kejing persya ke bajur halo kejing bam syamkia ke sorkar ki kambian uni Vice Chancellor u Indrajit Dube ke KSU ke penken mau kejing ujor balapha ha ubnai jellio arajar arpusan halo kejing bam sab kejing pentrikam bam hok jong Vice Chancellor balami na kejing wat benia lengba ke RTI ke bakedau ya kejing penankam bakla ya kepisah bat kum jo kejing tungkam gi brio ke bejan bat u KSU kala kenoru bonu Vice Chancellor persyang ban penkela ya Meghalaya State Reservation Policy dan kebubuk kikendon eligibility criteria ke bae pelat ha kejing tungkam assistant professor. Katkum kejing lap RTI kejing kaseng kala syam bakadan kejing bakala ki ba bon rukom kejing le don bor ba bon rukom jong Vice Chancellor jong keniga university u Professor Dube ha ka bai dei baka pisah pilan ka tungkam tungjam bat wi ki bai. Namar ngila syam ka RTI ba tangga baik kiat ke uru penankam dah pisah jengki pat ba jeng jelak popoi hadu lailak tatang hakoi program lailak siteng tang tak baik kiat ulit jenglit sabar setiap ru ngimtip lagi di official ni unofficial lemar kam reflect kampau pok ka kam reflect apa ka RTI ka poi hadu khasan lak te mudu ulit ni kebentai ledi simet ke muka lak tak bah makasan lak ilan penankam nom tak jeng mentoi pat ba kumba sau pesan lak ai penankam ha ka ba on sip tulap iki katukan ningut ki nong hikai gi bayijan bu batang koi ke kelas su kimsim di halor kejing tungkam tungjam bu thung gi bri gi bayijan batu ba kumta ter klam da ya kat kum ke kendon jaga reservation policy nalor nang taru haba pelat kin gi jai kamru wai kita ki condition si balong pelat liam ha bagi bri gi jongi ki mla su ban thap kram bon nyok ban thap gi bri lo jong di ngila ngamba ni ke RTI ngilai kendu i kong amperin mensua di ngila ailut ini ki RTI findings ki jenglap ujungi badila ong ba paipor ya ka sorkar arbanai kinya penben di hadin arbanai kata hau naitung ngila pesngobing sukam amperin ke ba pinya sing nang ni sakamat digi ong bikin se form ko ke committee ba kin shame action no ya uni Vice Chancellor tenre ko to kapor kami no kan ke jingya Piliang Suki jong kini ki ministers politicians di delor kan ke nongrim ngilawan ni kendu biang malakaman mat ngila ai ka dorkas lengkap bagi kot kisla ke bangila samit dum swa kan thupru gitu jinglap RTI ke jongi mat ngila pesngau hi malakaman ba uni ubriu unkut no katenio lan ni kata ka samoi ha u rempang la snem tinggi kuah ba umde revenue extension manaka juga poru ba umde revenue along biang visi Henry ba ka sorkar ka dei ban advertise no ka post visi ban wara do pa visi bala ban tri sisa na ka banta ka jing mentoy ka liang ka jing pulian jong ka jela omba untre tak namenta ya ledi simet berkum juru ka sorkar hing ngisngo ba ka dei ban sim action ka ba dei bat uni ubriu di ngingit scam ba on lapoi hu benai no pra na ka liang minister ilong bing se syong biang ke sinjang bingin sim persya uni ubriu kat kum ke jenglap ka RTI jong kaseng insakot di officer in sa syong ban mengir dan lang hangta ban hangta rong sa pesngo khmat ki officer jong law department ko mengilap pesngo menswa hai kong amprin ya ki jing bakla gi ba uni Vice Chancellor lale bat ba ka sarkar hi ka di ban sim action nomor ba ni la so thaj ban apsa rei hawat jaj ba ka kala ka change no ka kadon no negeri shuffling di hawat ni haban so thu kata ngit scam ba ni kanti ba menta te ka sarkar di ban nei bat ba uni ubre hi umde shu ban sa extend ka samoy lani ba syak thung biang kumu Vice Chancellor andi kata kan kalai ke jeng bakla jeng ni bri simen lam itu gi badan hadin jeng u de khnang ban penbet i kata ke university ba kan long kata ka university ka ba pau sisa tang po ka than rei haboro ko geri India tigi don kam ban mi bujli do way pat Vice Chancellor u badan sisa kata ka mesti menteri da ka banta ka kiu ka roi jong ka jela berkoi hakal yang ka puli putih lan ka jing syakri ya ka jela hakal yang ka an dei ka we ka bang kwa ban ong lada ka rule jong university ka ong ba
uno no visi unomla ban continue, we will stick to that. Kamot ba nginom tengshu ya ka jing ai shakri jong visi lada kadon hakarun. Namar ba ngisngotu baka National Law University kadaiban hikai na kabanta kabayde baka ay. Tengam kwa bak uno no hikai, uno no penjait, hapo jang tu university undon. Kandon kano kajing kajing subah na kano ka kam pendon kam baklaya ka bor. Malra mangi kum ka sarkar ngi sya ya kane. Kamot sya ke dengan ang jonga ngin bishar ya kane ka jing petition jangki ngan sa shong meeting bat ki officer jonga hadin kata ngin pe ba ka ba ngide ban le ndre tangan ka we ka bang IP ka bangin le kalong kat kum karol.